Dobar dan. Dobar dan. Na dosta znakove da puta. Ok. Recite mi zašto ste došli tu, zašto volite raditi Moje ime je Manje Dugmović, diplomira sam edukacijski rehabilitacijski fakultet, govorim malo njemački i engleski jezik, ali isto znam znakovni jezik. Znakovni jezik? Ne znam jer bi to značilo za aerodrom. U avionu bi gluhi mahali i sve to, ne znam. Ne vidim neku logiku u tome. Pa to je da radi, ako dođe kuhamo pa na aerodrom, to bi bilo lakše normalno komunicirati na nakovno. Budemo razmatrali, ali ćemo vam javiti. Doviđenja. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite sjesti. Moj životopis. Recite mi nešto, zašto hoćete raditi na aerodromu? Zovem se Višnja Murtaš, imam 56 godina, završila sam turističko-hotelijerski menadžment, govorim njemački, engleski, francuski izvrsno, a nešto malo znam talijanski. Volim raditi sa ljudima, volim se družiti ljudi, volim putovati. I voljela bi raditi kod vas. Odlično, to mi treba. Hvala. Dobit ćete ključeve i karticu, možete odmah početi raditi. Hvala na povjerenju, vidimo se, doviđenja. Dobar dan, izvolite. Oprostite, ne razumijem vas. Oprostite, ne razumijem. Trebate WC? Ne znam, samo malo. Šefice, trebam vas. Ovdje su dvije gluhe osobe koje masu rukom, ja ih ne razumijem ništa, pa ne znam šta da radim. Joj, koji problem? Halo? Lemari, možeš li doći? Hitno te trebam. Imam ovdje gluhe osobe na aerodrom. Može, nema problema, dolazi. Hvala lijepa. Pričekajte malo, pričekajte. Dobar dan, bravo mi je što ste došli. Imamo problem. Evo tu su došle gluhe osobe i ne razumijemo ništa, pa nam možete pomoći tako da, evo tu je djelatnica, ako možete prevesti nešto pomoći. Može, nema problema. Hvala lijepo. Treba pitati u čemu problem, ja ih ne razumijem. Ajmo to sve od mame tebe imati. Prije ta tjedna je Demija pije kante da njih dvoje, na Panteronu još malo kreće avion. Pa pita je tu koptone kante. Prostite. Oni su dvoje, Demija i kante na Panteronu. I još malo bi trebao krenuti avion. I nikad me tu koptone kante. Samo malo da provjerim. A je, istina je. Molim vas osobnu kartu.
Hvala. Aha, našla sam vašu rezervaciju, sve u redu. Gdje želite sjesti? Kod prozora ili u sredini? Ok, nema problema. Evo, sve u redu. Možete, karta u redu. Možete. Sretan put. Hvala vama. Doviđenja. Ja se vama ispričavam što vas nisam odmah zaposlila. Smatrala sam da gluhi nemaju potrebe za to ako putuju negdje. Sada vidim da je to jako potrebno. Primamo vas. Možete dobiti ključ i karticu i možete raditi na šalteru ukoliko dođu gluhi, da možete njima pomoći i dati informacije da imaju olakšanu komunikaciju. Hvala. Vidimo se tu. Hvala.